January ni som ni pani sang ni som ni paruk ani Iran le US te warning anin pele ta si maya Trump warning pay hi chu aturu verem rem khop mai heng baka hianin Middle East nama United States indo long te indo thona te kal tharui rui mai ani Middle East naman pan na sa ni ma se United States hianin Iran hi ala bei mai lo eng wange ti hi video hianin kan react don ani empon ni se ama sabera kan react tur chu Trump le khamene yete warning in pe hi ani apui dun rem khop mai he thi la hi khamene yete hian Iran lampang hian in Trump hi an va warning ma savenge yani ang chu Trump hian in ron chang len hala Trump ka than vo mani mo Trump nga idan ni lo lutuk ka chunga engpo thlenga ni chuan tha min tu memo khateng he ka chunga engpo thlenga ni chuan Iran ram hi he khove la tang hian in ka nuai bo don ani atiani Trump hian aram pum pui he khove la tang hian nuai bo wa avo ani RAPTHLAK rem khop mai te warning pe hi chu INS warning po hi om to don man le ti thei tur ani ram pakhat Middle East ram thil ti thei ve tak nuclear rol thuam ne anga in sai missile tam tak nei ram tam tak an then om ram tam taka hel khoi tam tak nei kha President Trump chuanin khowela tang hianin kan nuai bawang cheu ti mi mai ni mo Iran ngai dan kha lo ni bik lo khatianga in ti ni mo kan supreme leader Khamenei hi tha in tu mo liamatur ni chuan in kuta tanga liamatur ni chuan America ram hi akang ve don ani tin Iran lampang hian lo warning let ve bokani hetiang hianin Trump patele Iran te hianin warning ton si mai ani heng ani lai hianin United States te chuanin West Asia Middle East lama hianin an indolong an tirani indolong lian tak thona tum theina jet fighter tam tak tum theina kami USS Abraham Lincoln aircraft carrier anti angkha kha tunai han tira tin heng baka hianin indolong dang pathum te po an tira tunai hianin Indian Ocean an omek ani tuna kan react mek lai hian Indian Ocean an omek heng indolong te hi nisonin Indian Ocean atang hianin Middle East naman pan le don ani lat mai na heng baka hianin F-15 Strike Eagle fighter jets te po Middle East naman pan meka anni baka hianin hita vansanga an tholaya mo jet fighter te oil an mamo huna khatiang refueling aircraft oil an tholai nge ya hang oil nge an pethei tu tur ang chi thona te po kha khang teng te po kha tu na hianin England atangin heng Middle East lampang hen pan me kani hetia US na a indolong te a sipai te a indol thona te tam tak West Asia Middle East lampanga atir lu rui lai hian engwangin nge US hianin Iran hi ala bei mai lo he hi zona om thei ani he kan changang tuna kan chan main thil pakhat ka soilo kang tuna hianin Trump chuanin du than tur pan hi ani pakhat na chuanin tuna Iran rural rai sarkar hi pai tha ka ni apan hi na chuanin Islamic Revolutionary Guard Corps an Iran sipai te khang kha targeted strikes an zawaya be ponilo an sipai mun poimo bik an in control na mun te an ral thuam da that na mun te poniang khang kha baby ka Trump te po hianin du chuanin a thei don ti na ani amaro chu Trump hianin sipai chak na mangin Iran a hian be pui thak mai angem thak mai lo angem kha chu engma soichian theila ni lawa ma se du chuanin ala mang thei ti ani ma se ala man lo na chan le Trump na Iran ala be lo na chan hi tuna hianin kan ria kang a chan chu Middle East a hianin Trump te hianin US te hianin mun poimo tak tak base poimo tak tak an nei ni ama sabera chuanin Israel hi US te ne na Middle East a chuanin intrian thaber an nia kha kan soi swal lawang US hianin Iran na be chuan Israel hian a tuar ma saber thei ani hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te po hianin Trump hi an vasil fo karing a chan chu US in Iran a be chuanin Israel hianin be atok ve ngalin rin oma be ato dan tur po missile mangte Hezbollah tangte mo khang tang khanin Israel hianin be atok na sa thei ani tina dot le chuanin Qatar hian a tuar ve thei bok a chan chu Qatar hianin khulam Middle East a chuanin Al-Udeid airbase te kha America ina airbase an nei te kha Qatar a hianin a omani he airbase hi khulam Middle East a United States airbase lian bir te zinga mi ani chu fan chuanin
Qatar po hi nulu ani thei don ani Israel Qatar adot lea Saudi Arabia po hianin US sipai tam tak hi an kol ve furani an ram hun tam taka hian tin Saudi Arabia hi apoi mo sia chan chu oil siam chuak tulian nu tuk ramani Saudi Arabia hianin beih ato chuanin an oil infrastructure te kha chiat ve chuanin khovel pumpuya oil anin supply dan te khang zong kha angong vek don ani oil supply enge khang han chat lagina angong tur chu oil man te kha khovel pumpuya khanin a sang fak don ani hi Saudi Arabia po hianin Trump pathe an hril ve thawang mo chu US in Iran a beih chuan Israel Qatar Saudi Arabia adota United Arab Emirates apo hianin United States sipai te no mani UAE phei chu sum do na mun lian lu tukania long chol na mun te mo khang om na kha ani chu van chonin United Arab Emirates po hi nulu ani thei mai do na ni US in Iran a beih chuan heng te hi United States te hianin aven pui ve anga yani tina dot le chuanin Bahrain achan chu Bahrain apo hianin US Navy 5th Fleet Headquarters si om ve ani he an indolong Navy Headquarters te hi Bahrain a hian oma heng te hi beih ani chuan mo Bahrain te po kha indona khanin ti khanin nulu ani don adol le chuanin Kuwait he poi mo lutuk achan chu United States hianin Kuwait hi an bung ro da thatnan te an thil tam tak da thatnan khan an mang ve thawani Kuwait hian beih to chuan Iran hian an threvek don heng te intelligence an nei ve tho Kuwait hian in beih to chuanin United States ina thilan in pek chon dan te anin hlan chon dan te ral thuam anin pas dan khang zong kha engkim kha a khailak vek don ani tin adot le chuanin American warships achan chu tuna hianin American warships anin dolong te hi tuna hianin Indian Ocean an om mek ani Indian Ocean an om meka chuanin Iran te po hian in dolong an nei ve thawa chu wang chuanin heng zong hi Trump a hianin avena Iran hi beita ila engtin nge Israel Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates Bahrain Kuwait American in dolong te hian engtin nge heng te hianin antor lawang mo engtin nge Iran ina anwa be mai tur te kha kan ven ngal theyang ti kha khang zong kha Trump le apol te hianin an ngai tu kim veka engkim an en kola hey like if they haven't take care of everything khang zong kha khang zong har sat na kha an sut kian vek ma chu Trump a hianin Iran hi abe ka ring chi alawani achan chu Iran na be ani chuanin Iran in US a chan le na lampanga hianin heng zong hi an tel vek don ani heng zong hi an tel chuan khowela buai don mo khowela buai top don ni mai chu wang chuanin Trump te po hianin vo ma se anin dolong te anin do thona te Middle East lama hianin tir ma se an la bei lok lo na chan om theina langa chu tu na kan soi zo tak te kha ani an bei ve chon soi tong hanin Israel Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates Bahrain Kuwait hang zong kha indona han nuklu dona heng bak a hianin mo Iran ten an tho pui ram te po kha an ron tel lawang ti soi thei lo tin US ina Iran a be pui thak lai hian China hian Taiwan te po be thut lawang ti kha soi thei big mi lo khang zong te po kha United States te po hianin an ven pui vek angai don ani pui ram hle mai he thil hi chumo tuna hianin rin ai de hianin United States lampang te he an film khurdon ti hreila Venezuela president te po an ruk chho don khan an en kha fe ani kha enge hak amuthun na thau khang zong kha an hrevek ani chu wang chuanin tuna te po hianin heng thona an tirlu te po hi tuna an beingal na tur ni lo hianin intelligence an gather na tur intelligence an la khom na tur te po ani mai thei ma se hei kan thria ta tha hetianga news kan an ron puan kan ron soi chong le hi mo kan soi tong khanin news an ron puan hi chu kan thria thei chin mai ani heng ani lai po hian Trump a chuanin thutluk na siam thutanga an be thut thei reng thawani ma se video kan soi chu Trump na ala be lo na chan ni thei o mang kha he video hianin kan ron react ta ani mo nang ni po ti khanin in hre thiam sot ka be sei he po ka fing sot mai hole ha song kha hemi video kan react le thei chu ani a video le ai mu le theu don ni